mase bengekho bonke ke siyaqala ngoba abasekho ubukeke ukuthi wena usukhulile ekutheni ke izinto eziningi usengayilungisa yayibona le nto leyo izahle undanga yena abaningi abasekho ngenxa yamandla emali bese bebadala kuyisi bebadala kuyisi okugcina uma ugana yes noma kuthi ubaba akakwenzelanga lutho kanjani komalume bakhe yes mhla uganwa ungathi ubaba akakwenzelanga lutho mina ohamba umfuna umthole uma uthi yamazi umazisi ngoba vele uzobungenza izinto kwakhe baba ayisengithathe igxatheli kanje ngizocela isibusiso umthengele isipho akunike isibusiso sewudiyagana yes ngizwa noma ungezikwenzela kuye namhla sekusuku lokuthi kuyagidwa yes maye khona babonisa abantu ukuthi nangu baba ungaqephuli nje ibheshu umbuke kabi ngoba engakwenzelanga lutho hayi donze nangesandla yabona sicawini ubonisa abantu ukuthi nayi insizwe yangilethe emhlabeni ngoba uyilento iyona ngenxa yakhe noma ngabe kuthiwa ulenga amathe kanjani noma ngabe kuthiwa usangena ikhanda kanjani umfuna umthola umthintiti yes umlande emabridgini umlande phansi kwezihlahla umlande lapha adla khona kodustbin umsuli ahlanyele eduze kwakho uma kuthiwa akasaphilile ekhanda akazi mina ngizwa kahle ubafundise nodadweni ukuthi bakwazi ukuthi mhlabe gana maye khona angathi ubaba wenzelanga ukuthi angifuni ukumbona mina abe nalizwi uma uthi uhlakaniphile akwazi ukukhuluma kodwa bonakala ukuthi ukhona akekho umuntu ophethe isibusiso esidlula pha kwakho akekho umuntu ophethe isibusiso ukudlula uma wakho ngizwa kahle akekho umuntu ophethe isibusiso sokuthi inkosi ibusise kwenzeke kodwa banazo futhi iqalekisa ilawo magama kuphathelwa nendodana ngizwa kahle baba siyacela ubaba aphinde aqhubeke njangilekelele umakoti ke yena uma ezala ekhawonini kwenzakala kanjani fanele silekelane kanjani naye uma esuka kubeza la ekhaya mase ngiyolobola ngilobela ekhawonini kodwa ubaba wakho khona kwenziwa kanjani ukuze ngithole imvama abafani ke nani omakoti bona ke inhliziyo zabo zithe ukuba bayazwela kakhulu ngoba basondelene nonina onina ke banjena ke ndodana izoba sensitive lela bashesha kuba sensitive nabantu la ku TikTok mangikhuluma into ezinje basebenzi bayivala kanti iza kahle lena ubuza umbuzo omuhle ngabe ngiyeka nje ngakho abantu abaningi hayi umuntu osifazana afana nosilisa thina sikhula sazi ukuthi ubaba kwaba kanje thina siqhuma ngithi yabona silungise bona babambelele egcineni kuze kufike egcineni ngoba bona banesikhathi esiningi sonina onina babafunza kaningana konke okwenzakalayo lalela ukuthi kwenzakalani wena olobolayo awunankinga wena uyalobona nje uzwa ngabe ukuthi kwenzakalani kodwa yenza njengami njengoba ngenza kuma wakho ebese umthatha umusakise mase kusondela isikhathi sokuthi kwenzakaleni ugide mayisaphila umthathe impela umthathe mosimisele uzogana la ekhaya kumele ngiyothola isibusiso kubaba wakho wena ngeke ukhulumele utho mina ngiyoyicelela isibusiso ngenza kumama wakho uyayazi ngalento umthathu uyocela isibusiso uthengele ubaba wakho isipho angithi yabona fika ukuthi baba ngiyaxolisa angizeli ukuzokudelela kepha ngithatha naye ingane yakho ngizwile ukuthi njengoba ngilobola konina phakathi kwakho naye akubanga khona ukuthi ke kuhlangane kodwa ngizocela isibusiso kuwe kumele usithole isibusiso somkhwe wakho lokho bengifisa baba kumele uthole isibusiso kamani somkhwe wami ummeme futhi usho ukuthi idate ethize baba ngajabula ukukubona ukhona nakho ke ngakubhanzela kona wena abantu abaningi bakuze kahle lezi bizo ikhiphela umalume wakhe lo nomkhulu walapha naye baba wakho umthengele amandla mayikhona zinjalo zonke awukho umthetho othi ngeke ukwenze lokho futhi ngisibusiso leso ngakwenza ngaphumelela isibusiso ngasithola kumkhwe wami mina ngisahamba ngamatekisi wathi kimi usophinda ubuye la uhamba ngetekisi uyobuya ngemoto enjani brand new engine kwaphela unyaka imoto yokuqala yangena la ekhaya brand new yayinyuke lapha ngesibusiso somkhwe wami engazange ngilobole kuye kodwa engathatha umntana wakhe ngaya khona ngqo lapho ngathi ngizokwenzani ngizocela isibusiso wakhala inyembezi wajabula kakhulu siyazilungisa izinto uyabona ngendlela yamanje singathatha indlela yakudala awukwazi ukungena emshadweni ngenzondo ngoba ushaya inyoni ezintathu ngetsheli lodwa umenza ukuthi angene emshadweni esekhululekile engasenayo inzondo yokuthi wakhula kanjani esebhodlile ngoba lesikhathi umthatha umusalapha ngeke phela uqhudule nize niphume kuzoba khona isikhathi senhlambuluko tears of joy inyana khala inyana kudlula ngithi yabona sizongena kahle ngemzini wobaba bakho awukwazi ukugana umuntu onenzondo noyise ozondo uyise nonina kuthiwani isibani siyacina awukwazi ukuzogana umuntu osibane esicimile ngoba ezondo uyise ngithi yabona vele uzongena la ekhaya mayezondo uyise uzomthanda kanjani baba akululu uthandana noma ngathi usonda kanjani mayizondise nje ukuthi uzothi usonda kanjani umuntu ethi uzondise wena zama ukuthi wenze ubudlelwane phakathi kwakhe noyise ukuthi bube khona ngoba kushuthi mayizongena la ekhaya nenzondo kayise lifile lelikhaya kukancinyane nawe abe nothando kuwe ngoba lesikhathi wena njalo wenza izinto
kubuye umqondo ukuthi yena kwenzakalani kuye. Akakwazi umuntu wesifazane ukungena emzini wobaba bakho nenhliziyo yezinto ezimhlukumezile lapha qhamuka kwakho. Ingakho ngangithi mina mayizongena yenza sure ukuthi wena izinto asuka nazo kube akangeni nazo yageza ngaphandle kwesanga. Alahle yonke imikhuba nakho konke ayikwenza angene semusha lamshintsha igama anganomyezweni ngoba uzilungiselela wena ukuthi ube nokujabula la ekhaya. Ngeke ube nakho ukujabula mozothi uhleli nomuntu bese wenza izinto wena ayibone yena ayirelate ngesilungu nezinto ezazimehlakalela ngiyabona. Same nawe awukwazi wena ukungena emshadweni ubuqukethe ukuthi umthando baba wakho uzobe ubaba njani wena engane zakho zizoba njani kuwa ngiyabona. Usuqala uthatha uhambo lokugana lokwakho umuzi kumele wenze sure ukuthi uyabenza ubudlelwano nobaba wakho noma bekuthiwa akakwenzelanga lutho. Uyedwa umuntu mhlawumbe ngathi okuthiwa mhlawumbe wakulahla ngudala ngathi akakufuna ngiyabona. Awukwazi ukuthatha inyoka emgodini uyifake kuphi ekhaya. Kodwa mawuthi wazama shame mhlawumbe wakuthole ngawe ngiyabona. Mnika ithuba ndodana mnikeni ithuba nje umbonise na ukuthi usukhulile ufuna ukwenza akwenza ngoba umkhokho yathelela. Akwenza yena nawe ungakwenza nengane zakho zingakwenza kuqede ke wena. Amen. Uzophila kahle. Sibonga amazi ba. Indodana ukhule njalo. Amen. Ngiyabonga.